Mugomo wa maabitha a ugima wa mwiri ugithiaga na mbere kaunti-ini ngurani bururi-ini. Thirikari ya kaunti ya Embu ni yambikite miario ya kunina mugomo uyu kaunti-ini iyo, ikiiga keheri-ini ciringi mirioni 241 cia gutangikira makaya ma maabitha a ugima wa mwiri. Spika wa bunge ya kaunti iyo Josiah Thiriku akimathaitha gwitikira kunina mugomo wao kuona maingi ma mateta mao ni mahingitio. By next week twina mwivoko munene muno ati mwivoko no gukorwo muthiru na nitwetikaniria ringi marikia gucemania na aruti ao na members ao nitugekara ringi nao niguo tuone maundu maria twetikaniria magakorwo makinyite ku. Nitwamauria ati nimetikira gucoka wirari niguo mabata kurutira arwaru wetu wira. Spika uyu augite ni macireire na kuiguithaniria mateta 23 hari mateta 24 maria maabitha aya marenda. Thiini wa miario ino maabitha aya magitanywo kwandikwo rungu rwa mubango wa gutura, kwambatirio mishara na kuongererwo madaraka kuri abitha aria makinyaniire ikiro na aria angi kweruhirio kandarathi gatagati ka mangi. Nitwavoya union tondu kumana na maundu 24 kaundu karia tu gatie gekene gaka kamwe gakumaratiria mirioni 86 niguo inyamu ino tweta statutory deductions ivote kurivwa. Atongoria a kiuteti mwena ucio oho ni moritie thirikari ya kaunti gutiga gucuganiria mateta ma abitha a ugima wa mwiri, no indi mamatangikire na ihenya niguo aikari matige kuria thina magietha motungata ma ugima wa mwiri. Wananchi wanajua hospitali zimegoma, si ndio? Sasa niliona Karinda jana akisema ni siasa. Nashangaa siasa gani? Siasa gani na madaktari wako njiani wanasema wapewe mshahara yao. Riu thutha wa urumwe wa ikundi cia maabitha ya a ugima wa mwiri guikara thi na gucirira mateta mao na bunge ya kaunti ya Embu wa gweterera ni kana ni ikunina mugomo kana igukinyira uthie na mbere ta kaunti iria ingi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo William Wainaina.